Ulaza tip u policijsku stanicu, ili obično ima taj hol, kancelarička, deka ovamo, nama, prijemnica. Sve fini. Sve fini ljudi. I jedno ulazanje u taj hol i vika, samo da mi kažem, vi milicajci ste mnogo glupi. Ovdje za glavu nije. Da, mnogo ste glupi, što da vi kažem? Znači, dojde jedan na sljedan, drug, treći, pet, zbrali se 10 na 15 još. Zdrastili se svi. Znači, mnogo ste glupi. A i, kaj vi kažu zašto? Evo jedno prašanje. Što je to malo crveno visi na granku? Gleda se milicajci. Šepkav ovo. Ne znate, a? To je crešnjave, milicajci. Crešnjave. Još jedno prašanje. Što su to je dve mali crveni visi na granku? Gleda se. Šapkav, putkav se među sebe. Ne znate, a? Ne znate. To su dve crešnjeve. Dve crešnjeve. I treće. Prašanje. Što je to što gi vleče konjski kola, a? Pa se putkav, gleda se na tam nam. I jedan iskače korak naprijed. A da nijesu tri crešnje, a?